Nestanak Denisa, mladića koji je bez traga otranio iz svog stanovanja, ostavivši iza sebe samo misteriju i veliko pitanje, šta se zapravo dogodilo s njim. Na kraju ću ti pokazati kako su istragatori detaljno rekonstruisali njegove posljednje dane, ali sada sam ja autor ove priče. U ovom slučaju, detaljno ćemo razgledati sve okolnosti koje su dovele do njegovog notranja. Pa, počnimo od počanka. Denis je bio normalan, rastan mladić koji je imao mnoge prijatelje i volio je društveni život. Međutim, u posljednje vrijeme prije notranja, on je postao sve više zatvoren i nepredvidljiv. Njegovi prijatelji su primijetili da je on postao sve manje komunikativan i da je počeo da se izoluje od sveta. Jedan od njegovih najbližih prijatelja je rekao da je Denis bio u stanju velike uznemirenosti i da je često govorio o tome kako se osjeća kao da ga netko prati. Kada su ga pitali da objasni što misli, on nije želio da govori o tome. Svi ovi detalji su bili važni za istragu, jer su upućivali na mogućnost da je Denis bio u opasnosti. Međutim, ono što je najzanimljivije u ovom slučaju jeste to što je Denis bio jako pouzdan i pouzdaničav, i da je imao snažan osjećaj za odgovornost. Stoga, njegovo notranje je bio šok za sve koji su ga poznavali. Istragatori su započeli sa detaljnom obukom njegovog stanovanja, tražeći bilo kakve tragove ili dokaze koji bi mogli objasniti šta se dogodilo s Denisom. Pronašli su nekoliko zanimljivih predmeta, uključujući i jedan misteriozni poruku na njegovom telefonu. Poruka je glasila, srećan put, Denis. Nikad se nećeš vratiti. Ova poruka je bila jako uznemirujuća, jer je upućivala na to da je Denis možda bio u opasnosti, ili čak da je bio kidnapovan. Istragatori su odmah počeli da ispituju sve koji su bili u blizini Denisovog stanovanja u času njegovog notranja, ali nisu uspjeli da nađu nikakve konkretnije dokaze. Jedan od najzanimljivijih detalja u ovom slučaju jeste to što su istragatori pronašli nekoliko svedoka koji su rekli da su vidjeli čovjeka koji je ličio na Denisa u blizini njegovog stanovanja u času njegovog notranja. Međutim, kada su pitali svedoke da opišu detalje, oni su rekli da im je bilo teško da opišu detalje, jer su bili previše udaljeni. Ovi svedoci su bili važni za istragu, jer su upućivali na to da je Denis možda bio viđen u blizini svog stanovanja u času njegovog notranja. Međutim, istragatori nisu uspjeli da nađu nikakve konkretnije dokaze koji bi podržali ove tvrdnje. Na kraju, detaljna rekonstrukcija Denisovih posljednjih dana je pokazala da je on bio u velikoj opasnosti, ali istragatori nisu uspjeli da nađu nikakve konkretnije dokaze koji bi objasnili šta se dogodilo s njim. Ovo je slučaj koji i danas izaziva mnoga pitanja i koji će možda ostati nerešen. Na kraju ću ti pokazati kako je detaljna rekonstrukcija slučaja pomogla istragatorima da shvate šta se dogodilo s Denisom, ali sada sam ja autor ove priče. Pretplati se za novu istinitu priču svake sedmice. Zaprati trag tame i uključi zvonče.